Kamutongo TV ngwatanio ya mukamba ni wachumwa wa matuku 15 mwai ni wanyanya mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na imwendi udhocha na moko elindeni wa Vilingi Wa Mauvoo mwendo ni wa samuonza ngomanyithie kila cha kiteka ndeni wa kunyo inyasya ndi mono ile mbeta yutu ya ukamba kaunti ya Kitui masa kuna kaunti ya Makueni na kona iyonde vala ve mukamba nitawa Erastus Kithukua nzomo Mauvoo ama kwate oingi imwe kwa imwe kwisela mutandao ni wa Facebook ni Mutongo TV na kwisela mutandao ni wa YouTube ni Mutongo TV official 90 na naitu kwisela namba ni otuma ni mukuve ile itatu kenda imwe itano namba isiyo otuma ni mukuve vaindevi ile itatu kenda imwe itano 90 oingi no otuatie kwisela mutandao ni wa Twitter @Mutongo TV ke @Erastus Kithukua na tuyambiane kana kabindane ka ateti maende kuikunia maleve mbe wa nyuvani munene wa mwaka wa ngili ile na miongwele na ile enende kuma kaunti ni ya Kitui nimeenda serikali ya Kitui ungu wa Governor Charity Ngelo kutumia ivinda hii kuthinikia uiti masipitali ni Kitui na milati ila inge ikwamite maiweta ta maite endwamo aingi hospitali ni sia Kitui kumana na uiti muthuku mwandiki witu wa Mauvoo kuma kaunti namba 15 Onesmus Chalo no kutuvinguya Vilingi Wa Mauvoo mwendo ni wa samuonza na ilivote Huiti kaunti ya Kitui woneka ukunue metho ni kila mundu mwene nthi na ateti wala ene nthi meyumilia kunene awonswa uiti hospitali ni munene wa Kitui wala mawetata maite endwa mo hospitali ni hekali ya mendo tongwe wa serikali ya Kitui utanalika otetini wambe kuthinikia thina wa uiti kauntini ya Kitui na githiomo gino ithu tunawikwa na hospitali witu munene wa Kitui General ula ni andu ma Kitui alama tamba kwa hospitali lingi Nairobi niwo tuenda na ukweli wa mambo hospitali wa Kitui ulo kweli ni ukwi yandu maingi muno nundu wa kuwasia witi mweseo kwasia ndawa na tu ngilo amanekana Kitui ni chaiti andu maingi kumana witi kwitha apatena ndawa na kwitha apatena facility nzio na kwitha tutamba kwa access machine imwe na nitukuona mundu ethio private kwitha no access machine yoiye katika no access machine yaiye katika hospitali ya serikali na wewe ni access katika private na ti rahisi mundu individual kwitha aebo kana eno otonyi wa kwitha no afford machine ila itamba kuoneka katika hospitali wa serikali kwa madam Ngilo witha wezi kana agenda imwe katika agenda tuoza kuyana tuizi no trethesia imwe ni isu na maundu ma security withe no akwatianisia Kitui in general kikwita andu maingi muno ona kwithia minister wa witi va kaunti ya Kitui Dr. Winnie Kiteto anaweteta meunengane witi museti na kukwata ndawa na meyo ya witi hospitali ni wiki mbuthu UNND moneka maende na kunyama mundi ninoka kosa meyo yauma equipments yumite Mombasa sina meyo tofauti na mwasisia ba itina twena itanda sia ICU twena suction TV yone tuko na some resuscitation trolleys sia kuya sindo fulani simasinda no isi siondani sia ICU twena specialized beds ambao sioka sia ICU na meyo lengi niende na ku offloadiwa na kini kona nyakana twende tunetele meyo eno yume muingo na umunde ni avika excellency the governor ni wende na kwiyumbanisia kubingwa ICU ila tubingwa mituki muno in the next 1 month hekali amenda serikali wa Kitui kuosa kiocho na wito munene na kuthinikia uonzwa uiti hospitali ni wa Kitui MCO ward ya atakuwa vonza John Kisanga ono atulile muti governor wa kaunti ya Kitui kwa kutamba cha maendeleo kauntini alona mwendie governor Ngilo hatiye wea governor Ngilo we ni wibuthiti we mwene na kutubibisia maofisi maitu kutumia mbesa cia serikali ya Kitui na andu maitu maita maendeleo kwa uwe mwene ni wibuthiti in fact gakulwa na asia hailita ku resign kulingana na akwanyi nundu ekita utwanangia mali yaitu balobi kise Kitui ona deputy governor wake ethina maunde ngali nisi ndutu ambetikila UNND amenda serikali ya Kitui kuthinikia milati ila kwamie no kana kusubia mathayo ma NND na kwa ile we yawo masira ni tamusio kama muteti na kila ndo no kulia twikota andu mambo boda ndo no kulia tongelangelo security nundu asizeta matalano makana kuma ba ku majengo kuma town ku kwa ngendu ku ina ku majengo engi matalazu maboizwe ebinda malombe matalazu tona makwa kana na kila ndo no kulia matalazu tutungiwe ngaba no levo kwa oyu ni mubea
ngiripoti Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui, neta Onesmus Chalo. Tuma kaunti namba 15 tuke kaunti namba 16 masa kuvala enende kuma kisioni cha Ngonda ni subkauntini ya Matungulu ni matula muti atongo ima kisioki ovamona silikali itina wanzi ya ndhoku matani sioni makulikana chaume tala na kangundo kona ilaye matani sioni aye dhetu iyete mbanga bingi siangali na tumota ve utulu munene ulosi ya mateleva kona mbe vala yu mendekethia vase uvangwe otondo boni mutesia ukuelesea nikana uyoka itina wa mundu umwe kutiwa nithayo masama wiyo akimoneka mota kisioni keu. Mbanga cia lelo ni kisioni cha Ngonda va Matungulu no siende na kuikathia ovala kwi masani mawiyo mundu umwe moti wa nithayo aikilanile lelo na kongwanika mota kisioni ki undula wende na kuikia ene kiuyu na wia ilama ende na kwasia ndo mokumano na mbanga andika bindela wa kongwa aminito baluka bani tethia o mundu la wa mukonga atuletwe ka motani nikenda ayi wasembe na ninamukusha na nitamumya tasi atwawe post nikenda ndambe uzuliki yake na nitamina bakubi isazima ona nitesa na nusu silikali thesa kuka ithite ntende the baithie eve nitito no thini yako muisisi mundu tethe asekula diratona silikali muthose tambia na mutheka ikalata mute ututhukuma muituthukuma tafadhali kimba kiobo ngali nibetete mbange no imaniwe na kuvengesana kwa ngali na kamota na yimwe na kivila watu imatomota va Matungulu ni wa makuli atu imatomota kwithwa memedho ova mwena ene ndika vindani kalame ukilanile lelu na muvea kusovya malelu uilikila na kuongelanga mona nyoma malelu ni kenda kuolanga mbanga ila siende na kumela kisioni ki oila tuwese kisioni ki cha Ngonda ngithroke black spot ngithroke na mbanga mbingi na kila tona ukuli atu imalelo wa Ngonda olotelo umetetala kuthika ngundo ni methwe menguno ila metumia lelo na ndikoli ando ndemo no mateleva mangali nene na ngali nini manenge andu ma mota ndaiya nundu banga bingila si thiro si ba lelo nyo si othothewa ni ndeleva bingi si angali ke kangali ndina bengeza mundu wa boda boda kiki yesa kuwekeka kwa utu yo kulia silikale wito wa county na wa national government masisi lelo unurona ngwa we black spot na undu marona kuikia mbano ukithia mundu lelo uno kumana pala uelekele nikisioni cha mbanga nundu tumwaniki twinambanga itatu kivathukanio na ya omunthe very fatro na ikinu cha umacha muno kuona andu maitu maithela lelo nyu wa kumatala kuthika ngundo ene ndhe mavana mone motola silikali ova mwena tongo imute kwithwa malelo ile makomanite kisioni ki na vai mwanya wangali kuvinduka palambanga mbingi si othothewa ni unyivu wa mwanya ilangali ziende na ukomoka na tuina thina munene matani sio ni makuthina Matungulu Boys High School na kuvita na kangundo na tala nundu mbe pethina wiyo mota ile nikonganiye bau omundi nitwaasya mwanake witawa Joseph Mutua wa Wambua akongwa nundu wa abandu ni bathuku pyo na twina tongoi kiona mota siilika tuita lai accident ila sithaba na etha ni mewa anthi ni kwitha twina MCA twina governor twina MP mabitie ba mone undu mota si uthina kimoke mete maram lelo wanane na bajikiwa okamba msikange kongeleke nundu ni twaisi andu ingi ba lelo nyu kulika Ngonda Matungulu ni bandu bathuku muno twitha na thina mwingi muno bandu bathuku baile atongo imaitu tamakwie na tuthetela ibinda siasa ni mesikuka kunena muno mena winyibya munene muno tuyasiati andu ma Ngonda jutwale ako se obiwa bweke twa maram lelo kana na nesa kuikula twinenga mungu yuni mendekithia silikali isioke kisioni ki na kumalilikana na kumasa ofisi ya matani sio malelu methewa mena mugo ila maende na ukilanilia Mutua ndainya na ndaithe ona ciana ciake ni ciaita skulu Mutua su wakongewa ba ngaba na Mutua lilikana lelo su muno pyo nundu ona wasia ukoko tungia andu matala ward mubea Dweke sio kingi waku akula singi beto ngaba na Mutua maloli winamo no twete wa maram no to sia iwalelo kana na tinda da nongi o kaina ni na twake yenesa lakini injection ya Matungulu Boys ni ndoku na ngali ni balukite mbinge muno iyo sakona ona bajeki we bati za usie ukethia mundu mweni akuno une wene Ripotea Mutongo TV Vilingi Wa Mauvoo kuma kisioni cha Ngonda va Matungulu nyeneta wamboni motesia
Enendiasu mangonda mekulia yo isilikali ni ya kikethiwa ye mateja na indi twipatikana atongoi makuma kisioni kiu nimewa kiyo cha mwene ndirondo mwene ndeni wa bonyuvye na ve mundu mukavu wasya kana kethiwa muyese uvya mwikoke kwitia kula tutiane na isu vatialite mithenya mana 359 nthi ya Kenya itwaise unyuvani munene matuku kenda mwi wa nyanya mwaka nyusu twendete ateti kivathukanyo no maende kwiyumilia na kutangasa kukitia kivila cha usumbi indi wa oyumituki kwiyumilia timu teti ni muthembi wa ikanisa ya United Pentecostal Church International UPCI Bishop Zablon Karanja Bugwa Karaja ni wase kana ose itambia yi itina wakuona enende mainyama kumana na utongo imuthuku ula withito vo ayathana kuthinekia maundu ma ukwati wa nthi kumina uchana kuokitana na ulusani anyuvwa kutwika president wa katano wa nthi ino ya Kenya. To be the next president of the Republic of Kenya. I, Bishop Zablon Karaja Bugwa Waloru, I present myself as a presidential candidate in the upcoming 2022 general election. Today, our nation is at a defining moment when we are at war against economic downtrend and a broken aspiration. My government, once erected, will work towards a kneel down with clear working policies out on gainful means of livelihood for all, sustainable health care for all, and infrastructure for general advancement for all. My government, when once erected, will work for these people, not against them. It will help and not hurt. We will ensure equal opportunity, not just for those with money and influence, but for every Kenyan. Our administration shall address peace in adversity among all Kenyans. We can define peace as poverty eradication and community empowerment. That's peace. My government, once erected, will bring down the cost of power, electricity, and petroleum products through increasing clean, renewable sources of energy production, such as wind and solar power. We will have to secure our nation, to protect and to make sure every thief in our community, every grabber of our lands, every person that is going against the dignity of this nation is brought to book. Naindi andu no mende na kwiyumilia kwiti vila otondo muthuku myomutu thukumana ketwa DJ Biado wasya kana ona kyake tikivila ekalendi tutiane na isu na twikwatiane na Mauvoo wangi miokonia ikanisa vala akibishop munene wa kanisa wa Good News Church of Africa GNCA dembetani ya Africa Dr. Raphael Kitova ni wakule ungami wa makanisa va Kenya withiwe metho na atongwa imaki uteti ala matonya kwithiwa muisyo munene wa kunyaicha uwau wa COVID-19 makanisani kumana namo kwithiwa methitwa maikomana na nguthu nene cia enenthi mbumbanoni uvathukanu na mitaratara ya kuokitana na uwau wa corona. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma Kibwezi kauntini ya Makueni Kennedy Molinge na ilivoti onthe. Archbishop munene wa makanisa ma Good News Church of Africa kana GNCA lembetani ya Africa Dr. Raphael Kitova na wakule ungami wa makanisa va Kenya withiwa wimetho na atongo imaki uteti na alama tona kwithiwa memuisyo munene kwa kunyeika kwa uwo wa COVID-19 makanisani kumana na makwithiwa methitwa maikomana na nguthu nene cia enenthi mbumbanoni uvathukanu na mitaratara kukitana na uwo wa COVID-19 kavindani ka mbumbano cia kiuteti ngune Mungu. Aina na kavinani kale vikite cha thini cha kuthio moya wea kwa umwe wa taima kanisa ukisione cha ulelenzi Kibwezi ya umelono oswa kauntini ya Makueni Kitovani wa sevevato wa makanisa kwithiwa memetho kukitana na uwo wa COVID-19 katikati wa thaithi na enenthi. Kanisa liangalie wanasiasa wametoka kwa mikutano ya kihadhara wakaenda kwa makanisa
maana huko kuna red meetings. Kwa hivyo tujiandae, wakati tunawaalika tujue wanaweza leta corona, tujue wanaweza sambaza chuki huko kwa makanisa. Kwa hivyo wakati wanakuja tuwaambie wajitunze ipasavyo. Kumana na kuongeleka kwa siku siando kuwa endo maona itina kuiyoa kendo na kila kikuodhodho wane ivatho konyo nthini wa mitoano akibishop uno wa kule ando kumanda nzingi siya kumina ivatho konyo ii. Kumekuwa na mauaji mengi sana. Huyu ameua bibi yake na akajiua. Huyu ameua mama yake na akajiua. Huyu amejua ndugu yake mwenza na akajiua. Hayo mambo ya mauaji kila wakati, huyo ni pepo mchafu. Inafaa tukulani huyo pepo mchafu kama kanisa. Mambo ya kuua bibi yako ni nini unatafuta? Na tena ukishamuua unajiua. Kwa hivyo hiyo direction tuachane naye. Ati mtu ameua girlfriend na yeye amejinyonga. Hiyo ni tabia mbaya sana. Valaka vinani kau wakemea maafisa ma polisi alava ndova kusovya ene nthime kumanda masimba kakumoa aikemea kiko cha mituki cha polisi kuwa ana inyeli kianjokoma Embu. Na vile niangazie mambo ya polisi. Hata polisi wamejiingiza kuwa watu kiolela kama vile tulisikia huko Embu. Polisi wafanye kazi na wafanye kazi ipasavyo. Wao ni watu wamesoma na wamesoma ipasavyo. Kwa hivyo waje kuwa watu kiolela hadi alikuwa anaruka kwa gari. He had not done any crime. Hata ikiwa ni uoga alikuwa anakimbia aende na ni mambo madogo tu alikuwa anaenda. Mpatie nafasi. Kavina nikaona wenda minister muviani wa OSSA Fred Matiangi na mwanene wa mavolisi Hilary Mutyambai kuikithia alama na atoa isekeko kene meki wambini na kuwasa waitambia yai ya kemeao. Wenda hiyo risasi yako na unapata watu sugu, wezi sugu, wadunge hiyo risasi ikiwa lazima twende that direction. Sasa unadunga mtu tu anaruka sababu umemshika na hana pesa ya kukupatia, unamweka risasi. Huo ni mwelekeo mbaya kwa serikali na ninaomba kiongozi Matiangi angazie hilo jambo kikamilifu. Ninamuomba Mutyambai inspector mkuu wa polisi angazie hilo jambo. Atiti maende kuliana na wendekethi wanza maya IBC wambese ilama ile kutumia kuendesa kampeni sio kitovani watu tambesa ita mbinge na saile kuolangwa aiwe tatasiwa nenga atiti amwe na lama na utomi wa kuikwata ivusonene ya kukwata ivila isi yanyo na ndola mena mbesa nini tukatae that direction. Maana ni kama president amewekwa 3 billion za kampeni za kufanya nini? Mtu ambaye amezaliwa kwa jamii ya umaskini atatoa hizo pesa wapi? Na anaweza kuwa rais mzuri, lakini atakosa kuwa rais maana ile pesa imewekwa iko juu sana. Kupata hizo pesa itakuwa shida kubwa sana. Vilingi wa Mauvoo kuma ulilenzi kibwezi yumelono hosua kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Aingi makula sia indi kove miao ya anene na miao ya anini na indi twisikana mwiao utilangaleko sionthe na utamusimeno indi wesa ithia kana ve atongo yamwe mothi mbumbanoni nene sia kiuteti na uvathukanu na miao ya kusia corona na indi ene ma kawaida makwatikana maitula miao mayoso matambia momo ma miao muno kafyu nono ni kila kineki kikuya kianja koma kauntini ya Embu na indi tukwatikana kila mundu no kuatia miao ni ambo yuthi umone mukuvi na nenzi okethete na Mauvoo ma mathau ni kenango tavye no uvingiwe na no usindie ndeni wa mathau ma EPL. maende maalukete na iwinda na nzeve na naudhocha tuenda nyimwe tuminie kilungu kila kitianite thini wa kilungu
kitu cha witi. Kwi Mauvoo alama etawe ni mawithio luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Na hypertension is no stress, just relax. No stress. No ikoma mazana na mazai komete. Na ni ukulia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo. No nginya wese kwigwa ikaliyu. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa sivitali. Kweli kwi wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Biblia ndito ya ngaiyo sea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia anduma kwa mea ni kwa umani. Nina munene nina muthethe kunusu. Na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako. Chiva nondo wako. Kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tududhanye undo tutona kwa ilia mikalile yitu misini na tambai ya Mukamba. Mutongo TV. Ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani si unaangalia nyuma niko pa Urpak. Unaona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Saa muonza na ndatika miongo ile na ile na udhocha inge niende na kumanyithia tulike kiwanza ni vala timu wa Shabana ni wekati kana niwe kwati point 3 sia vata itina wa kukima Nairobi Stima mbao imwe kwa mono tundeni wa idhau ya round ya miongo 3 na inya ya kusindania ligi ya Betika National Super League na ila idhau kiwe kiwanza ni cha GEMS Cambridge Grounds kwe muthenyani wa iyo mbao iye yoka idhau ni ye ivungiwe ni Brian Michira latikani ya miongo ina na ili. Okay, game imechezwa imekuwa sawa but niko very much disappointed because tuna play game tunapata so many chances that we utilize. Opponent tunapata chance moja wanafunga. Sasa tutakuwa con chances na ingawa ni each and every game chances inatupeleka katika position nyingine mbaya sana na sikuwa very much impressed na game juu finishing line yetu haiko poa. Inaenda tight size tunaenda relegation zone na ni red tape na sio mzuri. Hizi ndio games zile muhimu tuko suppose kwa tunashinda na tunashindwa. Then itabidi lazima tu work hard sana na players pia wa pull up sana. Game imekuwa poa. Hii wiki tumekuwa tukiwork so hard on our weaknesses. Tumekuwa tukiwork so hard on our defending and errors. Alafu ukiangalia squad ya ile wiki kuna vile make some changes of which boys leo walikubali kufanya kazi kulingana na game plan yetu. Hawaku lose concentration, morale was so high and I kept on reminding them. So I think it was our day and we took advantage of the chance we got, which was only one chance apart from the second half which we've lost several chances, but we call it a game of football.